Tapos bro, ang prinsipal sa Go90 YouTube channel, ito sa mobile repairing. Tapos bro, matasngi ka phone ka Oppo A5 2020. Tapos bro, ka Oppo A5 2020 dito boss jonga iba de para ba customer mas ko ba i-try hapo lang kalinyot nito basi yo phone jot i nito. Ka phone jot i ka kanan ka pa na barem, ka middle frame barem, baka frame ru barem ito ladi kanan. Taka screen mas may. Kaya ka video ka phone ka FRP lock HDP password but email untuk ira maklang kami ka phone pakamde ka phone euro ka phone mas UA na kali nyot balado. Kaya ka video tang PEV ka FRP lock but password ka phone. Ini password untuk ira password kontak kay lai sa. So password ya. Exit ani Tahani FRP dan FRP lock ni. Te kumno bangan lawi kani FRP lock te kani ka phone ka Oppo A5 2020. Kalau ngumni kani ka phone ma. Kanta dengan thok ukut ni nam mata thok ukut ni. Kan dia hira. Yep, dia so way. Ni hira yep. Te ha kani ka video te bro kumno bangan lawi kani ya. Kalau nak melalui kini, tadi kau ingin kami unlock tool, kani unlock tool ni, tapi ini, kani unlock tool, kani unlock tool, tengok ni Oppo, na Oppo part, ni untuk Oppo A5 2020, dan ni Oppo A5 2020 kalau kau ni ini tu Oppo A5 2020 ni, kau. Haka di video fokus ya jangan mah ini Oppo A5 2020 dengan select hang ni select ni tang ni iris FRP ni iris FRP mah langsung tulis dah udah ini select ini sudah untuk mentah. Tahani ka phone mentah. Tahani ka phone ni kau ngan switch off ka phone. Ngan switch off tu ah. Mahani wanyan volume up, volume down num long ra. Tahani dengan volume up, volume down num long ra dale tu. Makan bang FRP lock. Tahani volume down but power button haju ke power. Volume down but power button haju ke power. Hang ni tengah play the power button. Tengah sa volume down. Nama kali ka full ada update ya kalau update kemarin tinggal masuk benda volume power button volume up volume down bagi di FRP ini masuk dan entah ni kali update kemarin nak daun update aku kesai. Dah ni dapat ni English ni po PE ni dot ni you VER 1.2 film tu dengan select hang ni hab connect sa keyboard mah connect sa keyboard ni connect sa keyboard tu jadi ini tik ni tapi im tu lawan ni then ni press OK dah ka phone mentah ni kalau connect ke phone tu betul kalau yang tadi sepang sawang FRP automatic kan sawang FRP ni kalau jendap sebenarnya jendap ni tu orangnya Oke. Ini FRP oke. Reboot oke. Teman-teman otomatis ke on your phone. Ini kalau on here otomatis. Reboot ni. Ada sepang bahkan me complete begini. Dengan sa kota di lama. Hello bro, teknik kalau on phone dengan next, minta next dulu. Next, kayak FRP lock dah nung kalaweng ni. Dan kami isu nama minta iem kayak update kemarin minta hilang line by line. Ben taklit tinggi nong lawan
Kadek balik naik habis naik tentang kawan tentang dan bahasa kau baru ni mentan seperti P ni kalau tu lah ni kalau lupa point P ni T point P ni T point ni select ni kita judge for judge model ni Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo judge for judge ni kita juga model ni di fila ban pet ni select ke model ni ini ki point bidon kam ban lau FRP ke phone kita judge for judge ni teh ni mentah tadi ke phone ni I down copy ingat saya sepakat bang dua jam tadi saya sepakat bang Islam ke pampor dah tu ada dan ini minta escape dia ni seperti ini jangan escape pilih ini tu mana teman escape dah minta kalau escape dengan escape agree next dan sepakat ada one dan I letter membuat password ini sudah to letter the next skip okay get start minta ke phone kalau ready lalang menuse jadi bos lah komen try sebet dawan lah komen ini bakal full ada lalu nada sedang dan kam isu minta benai juru ka phone successful lalang teman use ke phone tapok bra klik sibun klik jarum IP please say like subscribe lang klik sibun yes bos kayak bos